Satelit uživo stream, live stream na YouTube. NASA koji prikazuje uživo, evo, astronaut nešto radi. Pokazuje, imamo zemlju, imamo sunce i nepoznatu materiju koja je nastala. Evo se pomjera, evo i prilikom toga dok pomjera vidi što je ovo, ovo je druga zemlja, ovo imamo uživo prenos druge zemlje, ovo je neki, evo vidite, tu, evo vidite, tu, vidite, ovo je druga zemlja, što je ovo? Ovo je uživo, snimak se, što je ovo? Kuku, mi smo provalili da NASA izmišlja. Izuzev toga što... Kako se je pomjerilo, brate, ovo mi je jebanje što smo snimili da se pomjerilo ovako brzo. A vi govore da su to, brate, da ovi snimaju... A pomjerilo se, evo, on pomjera kameru. On pomjera kameru. Astronaut pomjera kameru. I što je ova linija? Evo se sad pojavila linija. Evo je linija iznad zemlje. Ovo je linija koja drži zemlju. Ovo je... Mi sad inače ne možemo da dokažemo što je, ali možemo da utvrdimo da se ona smanjuje i povećava. Možemo da utvrdimo da... sad je